Taj Mahal ti hi Persian le Arabic chonga lak chon ania Crown of Palace ti ni in the Taj ti po ani bok white marble mausoleum ania Agra Uttar Pradesh India a ani kumsang khat zaruk somthum pani khan Mughal Emperor Shah Jahan chuan anupui pathumna Mumtaz Mahal tan asa ani Shah Jahan hun lai hi Mughal Empire ro pui le hausak wanglai tak ania anupui Persian Princess Mumtaz Mahal chu afa som palina Gauhara Began pian chuan athia Taj Mahal hi Yamuna River chimlam kama ani he mausoleum hi the jewel of Muslim art in India ti hial ania khovel po a mishing te thil siam zinga ro pui berpol ni in Malaya India hausak zialan tirna ani bok Mughal architectural ro pui zia tilang chiang mm2 ania chuba ka Islamic Persian Ottoman Turkish le India architectural style te chopola thil siam tar lang tu ani bok kumsang khazaruk somthum pani khan sakchan ania kumsang khazaruk somli pariat khan sakzo ani thoktu artisan le craftsman po lalram chungami sing ni lai chor anni chief architect chu Ustad Ahmad Lahori ninge ya ngai ani bok UNESCO World Heritage Site a kumsang khazakwa somriat patum khan puan ania kumtin Taj Mahal hian tlo tu mi maktadoi thumlai anei thin Taj Mahal sakzo chia chuan Shah Jahan lalna chu afapa Aurangzeb chuan chu sakin chulai bulloka Agra fort a akhungta a Shah Jahan athi chuan Aurangzeb chuan Taj Mahal chunga anupui bula aphum ve ta ani kumzabi somparian navel khan Bharat pura Jat Lalhovin Agra anruna Taj Mahal an beichiam mai ani kumzabi sompakwana top lam chuan he building then khat atlabal dewa kumsang khajret somnga pasari a helna achu khan Taj Mahal banga lunglu omte chu British sipai tele sarkar official te chuan ankel chuak wak bok England lal thut thleng Queen Elizabeth thut na po khu Taj Mahal ami an lang ni in an soi kumzabi sompakwana topa British Viceroy Lord Curzon chuan siam thatle nan project aduanga ti chuan kumsang khazakwa pariat khan an siam thafel theita ani Curzon hian achunga khonwar lian tak ada bok heti lai hian a compound vel te po thuam that bel ania British style lon te nena chein amoi hle a chu tun thlengin a om zui ta ani English poet Sir Edwin Arnold Pei chuan Taj Mahal hi building dangte angin architecture ve mai chau anilova lal emperor mai naril tak chuai to ngai lo tura lungpuya ker ang ani jok ati hial ani Shah Jahan hian atirte a chuan Prince Khurram ti ming apuwa kumsang khat zanga somkwa pani khan alo pianga India rama Mughal emperor palina Jehangir fapani in India rama laro puiber Akbar the Great atupa ani chu kumsang khat pasari khan Mina Bazara athui hruai tenen ankal dal lain Shah Jahan chuan nula silpuan le glass bead zuar amuta a amudir phat chuan amangai ta mai ani chu nula ming chu Mumtaz Mahal kha ania ma se chuti lai chuan Arjuman Banu Begum tia ko thin alani Muslim Persian thani in kumsom pangami ani Shah Jahan la chu kumsom palimi lek alani ti chuan Shah Jahan chu apa nen lampanin akir tawangwanga kha nula kha nupuya nei adu thu awashil ta ani ti chuan kumnga hnuwa anin nei ta chu kumsang hazaruk som pani kha ani kumsang hazaruk som ni pariata Shah Jahan po lalber emperor aloni veta anupui Arjuman Banu chu royal silnen mewarin ngamna hlanin aming ko duan nan le choi san nan Mumtaz Mahal ti in a kota ani chumi omzia chu lalina lunglu jewel of the palace ti na ani chu ta tang ringot po chuan
anu pui amanga izia chu kan hre thei mai ome vai nam then khat le lal chuan nupui pakhat aya tam an nei thina Shah Jahan po hian ani lo po nupui dang anei thowa ma se Mumtaz Mahal hi amanga iber le akal na lam apianga a hruai bik zia thin ani kumsang khatzaruk som thum pakhat kan Mumtaz Mahal chuan annu patana fa som palina a hring le a ma se van doi thlak deuh mai chuan Shah Jahan anu pui mai chu naw nei tuar lovin a thizui ta ani a thina khuma Mumtaz aza lai chuan Shah Jahan chuan nupui dang nei le to ngai reng lo turin le a thana nge ama hriat rengna mausoleum ro pui bersiam turin a intiam ta ani amangai anu pui aboral ta chu Shah Jahan chuan atuarin asun hle maya lal ro rel na kot po in kumni chungot sunna hun nei turin thu apehial ni a soi ani bok anu pui ruang chunga athutia mangai chuan hriat rengna chu asata a kumsom ni pani chuang zet asa a thoktu po mi sing ni le sang ni lai a chor nge ani kumsang hazaruk somruk paruka Shah Jahan athi khan aruang chu anu pui Mumtaz Mahal thlan bula phum ani veta ani ti chuan he hriat rengna magnificent monument hi Taj Mahal ti in aming alo lar ta a khovel thilmak pasari 7 wonder of the world jinga pakhat ani patahial ani aro puile moina ba ka kha thon tulung chiat thlak tak khan Taj Mahal tlo tu te thinlung ane theile a chu tourist te a hip na berpo ania then kat te pe chuan mitui far chungin an thlir rengzel mai thin ani mitam berin kan lo hriat thin dana chuan Taj Mahal hi Mughal emperor Shah Jahan an anupui Mumtaz Mahal tan asa a anupui chu Persian princess ni in afa som palina Gauhara Begum ashinin athita ani Taj Mahal chu kumsang khazaruk som thum pani a saktran ani a kumsang khazaruk som li pathum a sakzo ani a chevel building le huan moi tak te chu kumnganu a siamzo ani le bok chu kan hriat thin dan tlang lon berpo ani ma se professor PN Ok chuan ale khabu Taj Mahal the true story a Taj Mahal hi Queen Mumtaz thlan ani lo Ancient Hindu Temple Palace Lord Shiva Temple Palace jok ani ati chuti lai chuan Tejo Mahalaya ti ani a research neina tangin ok chuan Shiva Temple Palace chu Maharaja of Jaipur Jai Singh akut ata Shah Jahan Khan achu sakni in asoi Ekot Chronicle Batsanama a Shah Jahan chuan Agra a mention ro pui tak chu anupui Mumtaz phum na tan Jai Singh a achu sak tak thu aziak ani tin Jaipur ex Maharaja chuan a secret collection a Shah Jahan an Taj building surrender tura ava order na thu panhi alakol tha ani tun ma in Muslim rural ho khan midang temple le mention chu saka lal thla phum na thlan atana man an lo ching trin reng ani chu tiang chia chuan Humayun Akbar in man ut dola le Safdar jung te po khan mention a an phum vek ani ok chuan Mumtaz ti hi asoi fia le a Mumtaz Mahal kha Shah Jahan anu pui ming ani lo aming dik tak chu Mumtaz ul Zamani ani jok atile tatlat mai le Taj Mahal ti chu Tejo Mahalaya Lordship Palace ti soina tho corrupt version ani ati ani Taj Mahal chu Shah Jahan hun ma daya lo om to kha ani a Lord Shiva Tana Temple sak ani Shiva chu Agra Khopuya Rasputhovin an bethin ni in an soi chuti rualin New Year ka om Professor Marvin Miller chuan Taj Mahal kongkhar luilam sai ta om sample chu la in azir chiang ta a carbon dating test ani atanga lang chu kha kongkhar dor kha Shah Jahan ayin kumza thumla in alo upazok tat mai Taj Mahal hi a design le architectural om dan vel atang reng hian mausoleum ayin
Hindu temple saktrin dan phung ang zok le ani achunga room tam tak chu sa zana hun lai atang to khan lu thei lovin a in khar khip tlat to thina chung room chunga chuan Lord Shiva statue lu nei lo Shiva lim le Hindu temple sang worship ritual vel atanga man thin objects a nge arin thu ok chuan asoi thon thu atanga landanin sa jahana khan Taj Mahal satu craftsman le artisan ho kut atan bun sak vek maya achan ber chu Taj Mahal aya in moi le thajok an sak le a hlau wang ni in an soi tin mak le zual chu Taj Mahal aya thil moi dang an mu to lo nan an mit mu po a kher chua sak vek bok amai ro chu evidence mu man le record an mu lo wangin historian tam takin thil dik lo le thon thu bua chop ni in an ngai thung chu ni thoma se tourist le mi tam tak rel rukwai tu ania tun thlengin Taj Mahal an tlo chak chan le a chan chin an hriat zom zel chang na ber alo ne ta zel ani